Okay. Yeah, how are you? Yeah, good, thanks. Yeah. Siasta baratoin hoid voiglodus fyrir kalloka fyllan surutulons dwi ritual dwi wedi gyrraedd fan castell Biwmares am y tro gynta felly ar y mwyn ymuno a Gwyl Canoloesol. Ti'n licio affyd? Yeah, da iawn. Ritual, dwi ar ei ffordd i'r castell ar y mwyn ymuno a fy grŵp yna nhw oes y torysygion. Felly rwan, dwi'n mynd i mewn i'r gat y castell. A dyna fi, wel, alla bod edrych ffordd y pasant, ond ti'n gofi o'n well ar y het yma, felly mae'n really da. Edrych yn da, si, a gaf y penwythos. So, dyma pebyll. Oce. I chdi. Dyma coat of arms, y pebyll. Waw. Edrychwch, mae'n really da. Bendigedig. Ond dyma sut mae pawb yn edrych. Waw. Pawb yn gwisgo pebyll, eleri, ac yn wedig stwff o gafod seithi bwa hir, ac yn wedig efo clybydd. Yo, baratwyr, rydw o'n gyfeillon, mae'n rhaid i fi fynd o rwan yn gobeithio ys ym mwynhau y gwyl yma, wel am y tro. Playing up to the crowd so much. Well, like clean up to the crowd. Spear! Spear! That'll do. Hang on. Yes, Christ, my birthday. We said that! I think you got really points on it. Englishman! Roll! Look! You let him go and I'll let him go. Okay?
Pinky cursor, gorilla. That's 3 for 4.